2003 رژیم بعد نافچوی هجمارک دورین کردستان هاتنه گریدان به ماده 140 و بودمی بترجی 14 سالانه اف دورنه و شیخان و شنگال و کرکوک هجمارک دن چاره نویسیوان هاتی وندا کرن و جی همو آلیان و هاتین پشگو هاوتن چیج آلی حکومت عراقی چیج آلی حکومت هرما کردستانی لورا ولاتین دبر شیخان و چنده ددن دیار کرن کو سرکفتنا ریفراندوم 25 ایلول ای سالا د چاره نویسیوان دورین وقتی هرما کردستانی دیار کرد اف دفره بو وكو خطك بيجين اتنا برا حكومات سياسات حكومات عراقية دادسان او سياسات كارد إنان بو مادة صدو شلو هند اف دفره هاد بو بشت هاويتن هل بتجي بديتنا من جرينجيا ريفراندوم بوفان دافرين فقطان دي جهرما كردستاني دي بتروجا كديروكي هكا ريفراندوم ندا كرين ماترسيا كمازن دي تشي بالسربان دبره جا بيويست ريفراندوم بيتا كرين هر وقت دبري دي وك هولير وك دهوك وغيري كردستان مناطق دي كردستاني والله عواج 2003 حتى بقابه نحكمة أخواني نحكمة سري وما تشكيها جام حس كاين بنا تابعي كردستاني دا